ei emihun manawuma editibi kamennu wakivegen diuman edunu kamevesnu e bෑmihunge getahuga e bෑmihunge dandutakun debunu kadura meebis kadurun hadafawa bangora bodeti kamwartahuga rakka korefa huri arabin abadwes kiyamunga lentahuga etan namakun bangoraduge wahakata tartibko kiya ulunu e gane e buyimattaka dirhama dinaru ekkorawa ekama heda korevikame geyan anna mehmanunna bes mehmandari ada korani bangoraluge tashtakun e bangoravani e bෑmihunge diriuluma doru nukoreyawara ekoefa islami risalatge hukumta baawadawa mundiya duwaswaru hudu arabinnawes bangoraluge dekolu fenna mundiya ebbeko evikka e boye en lazzat hodamun ege faada libiga namundiya ane beka e bangoradun gelluntaka nurakka tafeni ekamwes ihsas wa mundiya e boyegin ebbeko ane beka udwan hinga mundiya bay fahra mara mari wes hinga mastuwegin tibe halu wanuwa neengi mihum mara hisaba wes kankaddiya egatun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ge arihuga sahabe bekalun bangorada behegutun sual koramundiya ehen kamun Allahu Ta'ala emme furtama Qur'anuga isharat devvi e bangraluga gelluma faada wakamuga adi ege faada yavore gellum bodu kamuga me isharata ku sahabin giteren bay bekalum bangrala duru egendiya me istahunge nafsuta elifawa me nuba adan salama kurma devanen elegen de fiyawalaki e bangura boyege mastuwe gentibe namada gannuma Qur'anuga kurawuna amrfulu mi halatuga madinaga airways banguraben huttanuda bavar sahabi bekalun tibbewe sabaki eki eka bangura haram kurawafada ilahi amurfulan asfa nuative anas radiyallahu anhu vidalwi timamenge gega timam bekalun abu talha ge fanasha abu ayyub ge fanasha adwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge tereng bekalun taka bangura boimattaka demun diyame ehindu miheko as vidalwi tiya bෑmihun ahame khabaru atwejjeheye den timammen dennevime nooneke ehindu emiheku vidalwiye ra haram kuravahfiye fay emiheku vidalwiye e anaske faane kalege fan raduge kamwarta ukalavashe bukharige riwayatekave fay timan kalege fan nukuma wadagen etakete ukalevime fay ekamge sabu madinage magutahuga raluge koruta demigendiye emme mihege faratun dibigendiya bangura haram kuramge khabar yagin kuravwan e sahabin beenuwakamge bahanai nudakkawa itura ekamaka behegutun suwaleves nukuravwa ohzuru dakka geega hori bangurata beenu kuruma ehen goten etto hodaka masakate ves nukuravwa bangurala mastuma ebekalun durukuraka khutbadi darustene bayako beenu mennuwi fuluhunna sifannakaves beenu mennujehe kortakun hukum iwa qazinge hukum takaves beenu mennuwi ekamaku ebamihunna e mastun salama wan fodigen diyei qur'anuge hama emme ayate e khabar tumuga hore ratashtakaayku geega hore banguraduge kamwartaves ukalevi timammen adoya hafimoe ade timammen kiyamam vejjeime bone haqiqi muslimunge shi'aru faalu kuri timammen tiyakan hutta fimoe bone wagutun namuna deki kiyaman terikamuge emme forihama misalu amaligotun faalu kurevi ka inatuge rabbuge amurfula forihamia bolen bevi mastuga jehfati be muslimu zuwanunna lamasil namunai abaduge abada do kurevi